Hakuwe kijingja syak penyap uwe urang bak brio belah ndrup hosnem kerta. Belah syak penyap dusman haki runa daka basyak lin thamau haki benta jong kakli hakapor ute urang bak udang tumu banlet sheling karab jong u hakuwe kelinti klau hasnong paha maulen haribhoy. Walai kapor jong kejing syak penyap ute urang bak ompat tip rai kat kum kejing tu daki bahaya. Laong ba ute urang bak ulah tip keteng kum ubat Ilyas Rendong ulah mi na yang kapor nyo beje menstem dah kejing tumu banlet sheling ha rai nadu kate hi kapor ibahayeng kim don jing tip ruem. Tat hadu baki layo kubor bula syak penyap haki benta kanenti klau kabadon harut jong surok paha maulen arpo mer syakitan umdap. Kilai tu ru banadu kate kapor ute urang ba ulami na yeng kim don jing tip syu syapang jong u. Henry kebalak pen kindet bahayeng jong ute urang ba kade hadin kapor sansteng beji jan miet kilayo jing tip halo kejing syak penyap ute urang ba. Bat habayade pakate kejing ja ki pulet ribhoy kilalet marmar syakate kejaka ban chimti kate kemet balara no shanong po civil hospital nak menta ban le yaka post mortem. Gawai dasar teh agam ta. Kau imai. Jika pam iba lihat ni klik. Tas teh bohong aktif nomor cukup elot.